Nindot kayo ang pagpahinumdom ni Kristo sa mga mutuo kaniya sama nato sa may iyang pahinumdom nga kita di ay himuo niyang mga mamumuo, mga ngani. Kay daghan kuno ang anihon, jutay ra ang mga ngani. Kinsa may mga ngani, kining nisimba karon. Kinsa may anihonon, kadtong wa musimba. Sa survey ni adtong panahon sa IEC, na pamatud-an nga dinhis Pilipinas, sa mga Katoliko nga 85% ang aktibe ra nga mosimba matag Domingo, naara sa mga 10%. Oh, di mo to. Tistingi og paniid sa inyong palibot. Pag-ihap og napo kabalay nga inyong silingan. Karon ba iguli ninyo? Unya suway og susi kada Domingo niining membro aning napo kabalay pilay mo simba. Bisag ani pa ka dinhi duol simbahan. Makaingon gyud ka nga tinuod no sa nakatong malayo-layo. Pareha karon nagmisa kog usa ka barangay dinhi, barangay chapel. Akong gipangutana, pilay inyong population dinhi, das mga bata, mga 500, imo sa di pa diroy, pilam day, mga 2,000 pagani ka pindas mga bata. Nya ang nanimba wa kabot sa gatos. Nya katong misaha para tos tibuok barangay. Nako pertig yung dakua sa inyong anihonon. Dako kayo. Ang pangutana kinirong nanimba tinuod ba ka ni nga mamumuo? Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo? Taas ang kamot. O tanawa, tulo ra man gani kabuok. Nya hinay pa jud kag inisahan, ana pa gyud. Ako nakita tulo ra kabuok. Ambot ang choir gani wa mo isa. At ni isa de, wow, ako kabantay ra. Ato daghan-daghan ra dito. Pasabot ni inisad karong nanambong, wa sad ni siguro. Wa gani kaabot og 10% ang gusto yung muani. Kay ang tinuod nga mga ngani, dili lang ang nisimba, ang mituo sa Ginoo, mga magtutuo, disciples of Jesus. Mao na nga ang iyang disciples duha man na kahutong, ang 12 apostles nga disciples to apostles, ang iyang yung most trusted nya dayon kadtong 72 nga mo'y gipadala karon, 72 nga disciples, mga faithful disciples, iya na sang gipadala. Naata na bilong ana, wa naman ta mabilong sa 12 kay special man tong 12. Arita mabilong sa 72. Symbolic sa atong tibuok nang magtotoo. Sige, kadtong wa mo isa, mga disipulo mo siyawa. Lagi. Kay ang tinuod nga anihonon kanang mga taong giharian sa yawa. Ang mga ngani kanang mga tao nga giharian sa Ginoo. Sige, tagaan ta mog second chance. Basin pa day mausap inyong una-una. Last chance na lang niya. Kinsa dinhi ang musugot nga himuong mamumuo sa Ginoo. Taas ang kamot. Maayo. Ubay-ubay na. Jutay na lang ang wa mo isa. Pasabot. Di pa to sila mosugot nga himuong mamumuo sa Ginoo, posibleng mahimo silang mamumuo sa demonyo. Karon kinsa may mamumuo sa Ginoo nga tinud-anay, unsa may una niyang sugo, insiya pagdalagid mo pakigdait, bisag asa mo muadto ang isulti gyud pakigdait or kalinaw. So magdalag yung kalinaw o pakigdait. So kamong tanan nga ni isa karon, igadto ninyo, iguli ninyo, pakigdait gid ha, kalinaw ngadto sa inyong mga silingan o kauban sa balay. Kamong mga ginikanan, kung magyaw-yaw na mo, unsa may inyong gidala, pakigdait o kagubot?
Mo na ay na mo pagyaw-yaw, makigdait na mo sa inyong mga anak. Kamong mga anak, igabot sad sa inyo, adto ra mo magsigig tan-aw ng cellphone, di gid mo manghugas, di gid mo manglaba, di gid manglimpyo, nya dagko pa kay mugkaon. Unsa may inyong gidalasan ngadto sa inyong ginikanan, pakigdait o kasuko? Murag kasuko gitingali da. Maglagot man to magtan-aw ninyo. So makigdait ganita pasabot atong tagaan sila og nindot nga batasan, nindot nga naong. Sige, lingi ay mong tupad. Sugdi ko no be, tagaig nindot nga batasan, ing na friend na ta. Friend na ta ha. Friend. Sa to pa makigdait ka kay friend man, friendship. Ana, kamong mga asawa, friend ba mo sa inyong bana? Kani, wag gini siguro yun. Daghan kayo, mga asawa nga inimi silang bana. Kamo sang mga bana, unsa man, friendship mo sa inyong asawa? Usahay ra gyapon. Na, ayuhag yun, pakigdait. Ikaduha, nga timaan nga kita mamumuos Ginoo, di gyud kuno ta magdag kwarta. Way kwarta hay. Siya ay mo pagdag kwarta or sudlanas kwarta. So, kung nagdamor og kwarta diha, ihog na tanan sa kolekta. Aron iniglakaw na ninyo, wa lagi mo'y kwarta. Unsa may inyong gida? Ginoo. Ginoo ra gyud inyong dadon. Kay ang kwarta di man naman luluwas. Ang manluluwas ang Ginoo. Kanang kwarta makadaot pang gina kun imo nang dadon-dadon na sigihan kag tan-aw sa mga kawatan. Tan-aw daghan kag kwarta kuoton. Kwarta di masuko na sad ka. Awa na, impierno na. Or parabol raman sa ni mura man ni siyag kana ganing singan ana pasumbingay. Pasabot ayaw gyud pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas sa imong kinabuhi. Kana mo na importante kayo. Ayaw pagsalig sa kwarta nga maoy makaluwas. Unsaon man ang kwarta himuang agianan sa imong pagpakigdait sa imong silingan. Kana nindot kay na. Unsa may bunga kun ato ning sundon, matod pa ni Kristo, muramog mga karnero nga gipadala taliwa sa mga lobo. Unsa man, i-abuse ta, pasakitan ta, insultohon ta sa mga taong dili pa suod sa Ginoo. Pero kay anihonon man, ani lang yun. Sa una, mananggi mig mais may amo dito, mananggi ba? Mais. Mga samad mi usahay, sa kanang iya bitang, kanang, inigana, kanang iyang kilid, sakit man na. Na, masamad. Pero sige lang yun. Ani. Maani yun tanan. Maani yun. Katul kayo. Kay porting daghanang dapaw. Ani lang yun. Makakaon yun. Agwanta ba? Muna yung Kristo gipadala ta mo samag mga karnero ngadtos mga lobo. Insultuhan ginoon mo primero. Pero sige lang. Usa sa atong mga modelo karon sa pag-ani sa mga anihonon, mao si Bishop Chupilo Kamomot nga karon Venerable Chupilo Kamomot na. Ang tanan kunong kolekta adto simbahan, iya ginang ipanghatag ngadto sa panginahanglan sa simbahan, labi nas mga kabos. Ingon ana siya ka, grabe muani, motong nasuod gini siya maayo karon santosono na. Kaning Venerable mao na ni ang first step para mahimong full-fledged nga santos. Ang sunod ani beato or beatification. Nya ang sunod ayon sainthood. So na siya sa nasud na siya sa official step para mahimong santos. So ang ayan tang magpasalamat, mao nang magpasalamat gyud ang Archdiocese og iproklamar siya aron mahimo siyang nato nga modelo sa pagkamangangani. Di ako'y letter diring nadawat gikan sa iyang napmugna
usas iyang namugna ang mga congregation sa mga madre kaning DST, Daughters of Santa Teresa, of Saint Teresa. Ako ning giapil sa kong humili ngano man matod pa sa Ginoo, ayaw mo kalipay kung makapawagtang mog mga yawa, makaayo mog mga masakiton, unsa may atong ikalipay nga masuwat ang atong ngalan didto sa langit. Masulat ba ang atong ngalan didto sa langit? Si San Pedro o si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa niingon siya, patay na ang kalibutan para nako og patay na sad ko para sa kalibutan. Unsa may buhi diri nako mao si Kristo. Kanang kwarta, kanang tanang mga kwarta dili na importante kun way Ginoo, wa gid nay value ang kwarta, balay, sakyanan, dungog, wa gid nay value basta way Ginoo. Muna si Bishop Chupilo Kamumot nagpakita niini. Og kita sad mo ambit niini aron mahimong mapuslanon ang atong paggamit sa kwarta. Mahimong makaani og daghang kalag. So pangimbitar mo og mga kalag bisag ka nang wa mo simba. Ingna pamalit mo lahat. Malig-on ta batok sa mga atake sa yawa. Aron human ini makaingon gyud ta diri sa atong tubag sa salmo nga nag-ingon, pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Ginoo uban ang kasadya. Sadya gyud. Karon ang Ukraine nisinggit in town, nisinggit uban sa kasubo tungod sa nangamatay nga mga mahal sa kinabuhi nga nangaigo sa bomba og mga bala siging gubat karon. Di na mo'y nindot ang pangandoy sa Ginoo, musinggit ta tungod sa kasadya, tungod kay nagkahiusa ta, tungod kay nagtinabangay ta, tungod kay naghigugmaay ta. Sige, manindog na ta.